izrazim najdublje saučešće porodicama nastradalih mladih ljudi u Kočanima, Severnoj Makedoniji, saučešće svim građanima Makedonije, makedonskom narodu i vladi Makedonije, gospodinom Mickovskom. Ja sam upravo završio sastanak sa potpredsjednikom vlade Severne Makedonije, gospodinom Ivanom Stojiljkovićem, koji me obavestio o najnovijim podacima, odnosno ono što je poznato makedonskim vlastima do sada. Ivan se naravno u ime makedonske vlade građana Makedonije zahvalio predsjedniku države Srbije i našem narodu, vladi Srbije na pomoći, brizi i saosećanju koje Srbija iskreno deli sa stradalim makedonskim narodom i hoću da se obavestim da u ovom trenutku 14 povređenih građana iz Severne Makedonije se nalaze u Srbiji, su smešteni i u Kliničkom centru Niš i na Vojno-medicinskoj akademiji i u Kliničkom centru Srbije i velika zahvalnost pripadnicima Ministarstva odbrane Vojske Srbije na angažmanu. Ponosni smo na njih kako su celu tu operaciju ili akciju sproveli. Naravno našim lekarima koji su obezbedili najbolju negu, brigu za povređene građane Severne Makedonije koji su smešteni u našim zdravstvenim ustanovama. Verujem da će se povređeni oporaviti, iako ima životno ugroženih povređenih. Voleo bi da taj broj nastradalih ne raste, ovako je zaista ogroman i velik i još jednom delimo bol sa građanima Severne Makedonije. I molimo Boga da Severna Makedonija ima snage da nastavi dalje da izađe iz ove velike tragedije. Je ujedinjena i snažna. Želim snagu makedonskom narodu i svim građanima Severne Makedonije. Ivane, preneste pozdrave i Hristijanu i svim građanima Severne Makedonije. Hvala. U ime predsjednika makedonske vlade doneo sam da prenesem poruku zahvalnosti predsjedniku Srbije i predsjedniku vlade Republike Srbije za iskazanu pomoć i solidarnost kada je nesreća koja se dogodila u Makedoniji prouzrokovala više od 50 žrtava. Nadamo se da će taj broj angažmanom ne samo Srbije nego i drugih zemalja biti dovoljan jer svako povećanje broja žrtava izazvaće još veće patnju i bol i građana i roditelja, pre svega njihovih. Tako da u tom smislu mi smo kao vlada već doneli odluku juče da proglasimo 7 dana žalosti u Makedoniji i doneli odluku da vlada je zadužila državnu inspekciju da izvrši inspekcijski nadzor na skoro svim ugostiteljskim radnjama i svim ljudima koji se bave takvim stvarima i proširili smo na neki način tu odluku da se ta odluka sprovede i kada su starački domovi u pitanju, da se ne bi ponovile neke stvari koje smo već vidjeli. Tako da u tom smislu taj prvi deo priče je završen, drugi deo priče se odnosi na to da ćemo utorak sednici vlade alocirati sredstva za finansijsku pomoć povređenih i njihovih porodica. Dobro je što je počasni konzul Srbije već organizovao i obezbedio smeštaj za sve roditelje koje su povređeni, koji će boraviti ovde i u Nišu i u Beogradu, što je isto tako dobra vest. I na kraju ono što je možda najbitnije, žestoki obračun sa svim odgovornima za ovu tragediju. Tragovi vode u Ministarstvu ekonomije, falsifikovana je dozvola za rad tog objekta, tako da u tom smislu već su juče i danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova privedeni bivši ministar za ekonomiju i državni sekretar Ministarstva za ekonomiju. Uhapšeno je preko 10 pripadnika
lokalnih službi koji su bili zaduženi za izdavanje dozvola za rad takvog objekta. Znate, kada su takvi objekti u pitanju, obično na lokalnom nivou se izdaju dozvole za protivpožarnu zaštitu, za vodu, za ventilaciju i slično. Tako da u tom smislu niko neće izbeći odgovornost za ovaj tragičan događaj. Prevelika je tu u Makedoniji, to moram da vam prenesem, i u isto vreme prevelika zahvalnost prema državi Srbiji i njenom rukovodstvu. Hvala vam.